21. po 2 zadatak pita nas da odredimo jednadžbu tangente na kružnicu koja dira kružnicu u točki iz trećeg kvadranta i usporedna je sa zadanim pravcem. Znači imamo neku jednadžbu kružnice, a mi moramo odrediti jednadžbu tangente koja dira tu kružnicu u točki iz trećeg kvadranta. Znači ako nacrtamo jedan ovako koordinatni, imamo x, imamo y i kažemo da je ovo ovdje naša neka kružnica. Ako imamo tangentu u trećem kvadrantu, to je znači ovaj ovdje kvadrant i ovo je neka tangenta, vidimo da su i x i y ovdje negativni. Znači x nam je manji od 0 i y je isto manji od 0. A što je tangenta? Tangenta je pravac, znači ono što zapravo tražimo je jednadžba pravca. Kako glasi formula za jednadžbu pravca? Pa imamo u knjižici formula i to je y minus y1 je kx minus x1, gdje su x1 i y1 koordinate točke koja se nalazi na toj tangenti i di je k koeficijent smjera tog pravca, odnosno tangente. Nama zadatak kaže da je ta tangenta usporedna sa ovim ovdje pravcem. Što nam to znači? Da ta dva pravca imaju isti koeficijent smjera. To znači da možemo odmah zapisati jednadžbu te tangente u nekom općem obliku i kako će nam ona glasiti. Ako je usporedna s ovim pravcem, znači da rekli smo da ima isti k je ovo. Znači k je jednako minus 1/3 i možemo joj zapisati da je jednaka y je jednako, znači minus 1/3 x plus l. Znači samo što mi fali je taj l. Kako ću dobiti taj l? Pa ako još malo pročešljam knjižicu formula, vidim da imam formulu ispod one tablice gdje su sve krivulje, koja mi kaže da imam neki uvjet za dodir pravca i kružnice. To mi može jako puno pomoći. Zašto? Pa ako mi je, kaže formula, ako imam pravac da je y kx plus l i kružnicu da je uvjet dodira tog pravca i kružnice jednak r na kvadrat, 1 plus k na kvadrat, jednako je kp minus q plus l pa sve na kvadrat. Sad ovo izgleda kao neka kobasica, ali nije. Ako malo pomnije promotrimo tu formulu, vidimo da je nama u ovoj jednadžbi kružnice zapravo zadano apsolutno sve, osim ovog l-a koji moramo dobiti. Čak i k znamo, znači rekli smo da je k minus 1/3. Pa kako da znam koliki su mi p i q? Pa p i q mi se koriste u formuli za kružnicu, znači to su mi koordinate središta kružnice. Znam da mi je ovo formula za kružnicu, znači x minus p pa sve na kvadrat plus y minus q pa sve na kvadrat jednako je r na kvadrat. A vidimo gore da imamo samo x na kvadrat, što znači da je p jednak 0. I da imamo ovaj y minus 2, što znači da je q jednako upravo 2. I također vidimo da je r na kvadrat jednako 10. Znači imamo sve što nam je potrebno, samo nam l fali. Pa idemo to uvrstiti u ovu formulu koju sam sad napisala, znači ovo uvrštavamo ovdje. R na kvadrat je 10, 1 plus k na kvadrat, znači 1 plus minus 1/3 na kvadrat, jednako je kp, znači imamo k puta 0, neću ni pisati k jer znači nešto puta 0 je 0, minus q, znači minus 2, plus l, sve na kvadrat. Kad to malo sredimo, ovo na lijevoj strani dobijemo kad ukucate sve u kalkulator, znači sve ovo, dobijete da je to 100/9, jednako je, ovo smo rekli da je jednako 0, znači ono što zapravo imamo je minus 2 plus l na kvadrat. Idemo raspisati taj binom, znači to mi je 4 minus 4l plus l na kvadrat. Zato ako sve stavim na istu stranu dobijem da je l na kvadrat minus 4l minus 64/9 jednako 0. Dobila sam jednu kvadratnu jednadžbu, znači sa nepoznanicom l. To naravno rješavam pomoću kalkulatora, to je sve tipkam u kalkulator da bih dobila l. Znači otvaram kvadratnu, pišem da imam 1 minus 4 i minus 64/9. Dobijem da mi je L1 jednak 16/3 i da je L2 minus 4/3. Ok, dobila sam 2 L-a, a ima mjesta samo za 1.
Vratimo se sada početnom uvjetu zadatka koji kaže da ta tangenta dira kružnicu u točki iz trećeg kvadranta. Znači rekli smo da nam je x u trećem kvadrantu manji od nule i također da je y manji od nule. Ako sad malo pogledamo ovu ovdje formulu za našu tangentu i izrazimo L iz nje, znači napišemo da je L jednako y plus 1/3 x. Ponavljam opet, znači rekli smo da y i x oboje moraju biti negativni. Kada će onda ova jednakost slijediti? Znači kada nam je, ako su nam i x i y negativni brojevi, znači da je njihov zbroj također neki negativan broj. Što znači da ovaj L koji nam je na lijevoj strani, znači koji je jednak zapravo zbroju x i y, mora biti upravo neki negativan broj. Jer znači zbroj dva negativna broja daje opet neki negativan broj. Stoga zaključujemo da je L koji nam treba upravo ovaj L od minus 4/3 jer je to znači negativan broj. Ok, na posljedku možemo napisati jednadžbu te naše tangente. Znači rekli smo da je ona jednaka minus 1/3 x plus L. I onda na kraju dobijemo kada uvrstimo L da je taj y jednak minus 1/3 x minus 4/3, čime je zadatak gotov.